Ugemu na mutamburuko wa irima cia Aberdare uratumereria itura-ini ria Shamata riria riri gicigo-ini kia ubunge kia Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua. Itura riri riri kilomita 33 kuma taoni ya Nyahururu, aikaria guku makigayana na ithuĩ kihumo kia ritwa Shamata, na riria kihumo kiario ni kuma ruriri rwa Ukabi. Kwa ndina andu 40,000 in terms of population. Other wards have less than 20,000 members. Ni undu wa riera riega ria itura riri, aikaria aingi a guku ni arimi a waru, iria, karati na indo ingi iria cimarehagira umithio munene. Ihinda ta riri waru ya Shamata irario Mombatha, waru ya Shamata ikario Garissa, ikario Mandera, gutiri mwena wa bururi handu itarario. Itura riri ko ririega na irio ni turi na andu matihotaga na andu ni tigiri Ngai na ni kwaya kundu guku tondu andu aria makoro guku ri ni andu mekiragira kio nginya urimi. Ninge gukorwo itura riri riri gacumbiri ga kirima ni kiguciririo kia agendi kuona iria ria Oroborosat na githaka kia nyamu kia Aberdare cire mwena uyu. Ungingira haha Shamata gate ya Aberdare ukumirira muiga na ku thiini nguciria ni ndi umwe to ni nyingirite gitaka giki gitu kia Aberdare kwina indo nyingi muno cia kwirorera, especially ta indo ria corona na president ni ya support irauga to promote domestic tourism. MCA wa Shamata uria wekaine ta Gitau Njamba ari na mwihoko itura riri ni rigukura ona thengi wa gukorwo ari imwe ya wadi iria nene muno thiini wa kaunti ya Nyandarua. I'm happy the support that turaheo ni His Excellency Francis Kimemia, governor witu, tondu ni ahotete kurikagonize ati wodi ino yakwa ni nene gukira iria ingi na akahota kuheaga mbeca nyingi makiri hanini gukira abunge aria angi. You've been allocated a DCC, I mean Deputy County Commissioner, who will be in charge of Aberdare sub-county. Koguo ndiramenya mawira ni megukome maingi, especially mwena wigi allocation of resources, mwena wigi distribution of employment. My young people ni mekuhota kwandikirwo within the sub-county.